Kujibun pibra simpan ni kapor dengan ni ketika live result dengan ni MP election hakaleng ke state hi jong borok kawai ka India mah dengan pen isu ni kong kini kepada pok Meghalaya kita seat kawai ka Shillong seat kawai ka Tura seat mah tang lej mentai ni pek ka Shillong seat te hakani kapor kapa shpo baje kat 100 minit ka pok Shillong parliamentary seat ka leading vote ka de jong ka parti Voice of the People Party balayang do Dr. Ricky Ejison kan bayo ka vote ka pa si spa o si hasilak laipsan hajar sau spa prapusan vote kat kom hagani ka por mas pho baje nang ta ka bobo de Vincent H Pala na ka Indian National Congress bayo ka vote ka ba sau punyo hajar praspa khatlai ta ka bobot ibalai di mezel ampurin lingdo na po ka National People's Party saupun ribu hajar arf khandai ka vote na ta i Robert Jun Kharjarin yo ka vote ka ba khat ar hajar nru pusau nang ta ni na bayang na po independent ulakon kama yo ka vote ka ba sau hajar khandai spa nyapuwei nang ta uniru badai na po ka independent Peter Shalam khat khandai spa khandai spa sandu pra nang ta tang kitu ma bat kini pat kiba ainuta ar hajar nriu spa nyupusan te kat kini ga dekat kum ka update hakaba haka shpo baje te ka update bah shadien kan sa apher kalaban tam te ya mentahi ka Voice of the People Party kadang lead mah ka vote mah ton li ben pet mentapat saya ka Tura seat kepada pok Meghalaya napo Tura seat keba pilaban i hang ni ka leading vote ya mentahi ka shpo baje udah saleng isang ma ubayang napo ka Indian National Congress yo ka vote ka ba silak san punyo hajar saus pa andre votes entah ka vote di Agatha Sangma napo ka National People's Party yo ka vote ka ba khandai pu ar hajar lai vote nangta Izenet Sangma naka Party All Indian Trinamool Congress yo ka vote ba khandai hajar deus pa khat saw kani kat kum ka kini ka por ma shpo baje nangta uni bayang napo independent ulaban siat sangma amarak sorry yo ka vote ka ba ar hajar praspa khandai psa vote nang ta ki vote no ta pu de ar hajar drus pa ar pusaw te kani ka de ka kum ka update bala update hakani ka por shpo baje te hatura seat kumla peniam tan ulit saleng isang mamo te anapo Shillong seat pat ka leading vote ka de jong ka Voice of the People Party okay. Kemudian te